गोग्गोदै लोंनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि हालाय हाफाय थासारि सोमजिदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बियाबाव राहा गैजायै रायजो राजाफ्रा गाज्रि दैखौनो बाहायनो गोनां जानानै दायो बायदिसिना बेमार आजाराव गोग्लैदों। जायगानि थान्दैया जेबो गोनांथार होयैनि रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजद खालामदों। अदालगुरि जिल्लानि 64 नं पानेरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि लाहर बस्ति गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैयै फोरमायदों। हादरनि उदांस्रिनि उनाव सरकारि जौगाखां मोनैनि दिखाराव बे गामिनि रायजो राजाफ्रा खुंथाय थान्दैफोरखौ गोबां खेब मिथिनाय जादोंमोनब्लाबो जेबो फिथाइ गोनां जायासै। रायजो राजाफ्रा बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया सिगाङाव बाथ्रा होनायखौ दिनैसिम मावफुंनो हायाखै। जायनि जाहोनाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहायाव बायदिसिना बेमार आजार जानायखौ भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। डिमाकुसिनि लहर बस्ति गामिनि रायजो राजाफ्रा थाबैनो गोग्गो लोंग्रा दैनि राहाखौ खालामना होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बहुत बছৰৰ পৰা এনেকুৱাই পানী খাই আছো। মানুহে আহে ইয়াৰ পৰা পানী উঠাই লৈ যায়, গা ধুই চুলি তুলি সোমাই কি করবি, উপায়তো নাই। আমি ইয়াৰ পৰাতো খাবই লাগে পানী। আমাৰ ইয়াৰ সুবিধাও নাই। ইয়াতে আমাৰ যে দমকল পুতি লবার কাৰণে ফালে তলত ইমান শিল আছে। ইয়াত কিমান মানুহ আছে, এনে কিমান মান পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰ কম্পত? আমাৰ পৰিয়ালটো এখন গাঁৱে আছে। ইয়াতে এখন গাঁও আছে। গাঁও আছে আৰু দলঙো নাই। ইয়াতে ইমান অসুবিধা, পানী নদীত ভৰ্তি হলে পানী সোমাই যায়। হপা লগাল আছে, বস্তা দি হপা লগাই থৈছে, এইটো সিটো দি গোটাই পানী সোমাই। স্থানীয় যে বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ লগতে গাঁওবাসী বড়ো কেতিয়াও আপোনালোকক পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে আহে? নাই নাই নাহে। ইলেকশ্যনৰ আগত আহে? আহে। যে মোক ভোট দিব লাগে, ইয়াক ভোট দিব লাগে, কাক আমি ভোটটো দিয়ে থাকো। আজিলৈকে আমাৰ কিবা ৰেচন কাৰ্ড নাই, আজিলৈ এটা লেট্ৰিন নাই, কিবা নাই, ৰাস্তা নাই, দলং নাই, নাই। কথা মতে তেখেতসকলে কথা ৰাখা নাই? কথা ৰাখে, মানুহ বহুতে মানুহ আহে, চাই যায়, ফটো মাৰি লৈ যায়, নিউজ কৰি লৈ যায়, কিন্তু আজিৰ পৰা সুবিধা হোৱা নাই। এতিয়ালৈকে সুবিধা হোৱা নাই। কি বিচাৰে আপোনালোকে? সুবিধা লাগে আমাক, আৰু সুবিধাটো কৰি দিব লাগে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কিমান অসুবিধা হয়, বানপানী হ'লে স্কুলে খতিয়া হৈ যায়, পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে। আৰু এইফালে আমাৰ খোৱা পানীও কেনেকুৱা লেতেৰা, বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি দুখীয়া মানুহ ক'ত पयसा পাই থাকিম বেমাৰ ভাল करबार কাৰণে। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटी क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटी क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।